I 10 ljudi, evo da nas snimam ja sa mojim retardiranim bratom Dušanom. A što retardiranim? Ok, mojim dobrim bratom Dušanom. I danas neke glupe, smešne stvari gledamo. Neke. Top 10 najvećih promašaja u fudbalu ikad. Mislim, ovo sigurno nisu svi ti najveći promašaj, ali eto, ovo su top 10 koji su možda jedni od boljih koji su ovdje se naveli. Razumeš ti mene? I ostavite like i subscribe, šta? Da vam ne bi mi poslali Putina na vrata i isto ako to ne uradite, priznali se Kosovo ko Albaniju. Je tako? Znači, krećemo na video. Broj 10, Pele. Vidimo Pele. Vidimo akciju Brazila. Znam ovaj. I Pele i ništa. Ovo je Čudno mi je, nevjerovatno. čudno mi je kako to Pele. A ljudi, ponovo Brazil, Neymar Olha a chance brasileira, cruzamento! Neymar! šta je uradio. Ovo je mogla moja baba da da. O Neymar foi lá, deu beijinho na trave. Essa colher é o Batista, né? Inacreditável. Ljudi, ovo je mogla da da naša Olha baba. só. Vamos ver na edição do lado, de baixo. A realno, Os locutores mais antigos diriam, de baixo nos paus. može se uplaši navijača. What the fuck? Vamos ver. Será o Neymar, Léo Batista! Inacreditável Futebol Clube. Džeko, nisi mu znamo. Ja ne znam ovaj. Džeko! Ajoj. Naša sestra mogla to da da. A ona ne zna blage veze fudbalska. Ja mislim da sam je stavio ovu kompilaciju u jednom reakciji na te promašaje. Vidiš gol i Blaskovski. Boris, der war doch alleine. Der ist ganz alleine. Das habe ich überhaupt noch nie gesehen. Der war ganz alleine. Das ist Kad je još klop bio na bis ins Tor laufen und schießt über das Tor. Das wird in klupi Borusije iz Dortmunda. Ja mislim od svih ovih lakih golova što su mogli da daju, da je taj tu... Manchester United, Juventus, Diego Forlan. Ja mislim da smo mi ovo... Da smo mi u nekom drugom vidjeli ovu reakciju, a? Vidjeli da ovo je... Ja sam imao ovu kompilaciju u svom videu na mom kanalu. Oni goli ovako. Golman, znači, kolike sreće ima taj Desce o golman. Rafael Alcântara. Marko Sofreu a Junior. falta, o árbitro deu a vantagem. A bola é brasileira. Quem sabe agora vem um chute do Caís. O Júnior fez isso. Kakav promašaj. Aos 37 minutos, garoto. Você vai entrar no Ovo su igrači do 20 godina. chute brasileiro. Ko je tebe, brate, zvao u Só tim? dominar e fazer, Marcos Júnior. Ronaldinho. A Rosco. Levou um gol incrível, Ronaldinho, cruzamento do Amado, levou embora. Abraço. Evo ga Sivonić. Ovo je Hrvatska liga Dinamo Cibalija. Kakav idiot. Ja i znam ko je ovo. A brate, mogu i ovaj njegov igrač da da gol. Ilija Sivonić. On je baš Sivonja. Samir Jašin.
Za ovo nemam reći. Za ovo sada Ko nemam je, brate, tebe zvao da igraš? Ovo je teže promašiti nego dati. Da. Ovo je teže promašiti, brate, realno. Znači, ja za ovo nemam reći. Još je golman sve uradio sam za njega. Znači, dobio je lik sve na tačni, vidi ovo. 한 번의 기회를 놓쳤습니다. Kalafan. 바드 선수인데요. 골키퍼 다리 사이 빠졌군요. Katran. I fakat Kalfan iz Katrana promašuje. Šalim se, ljudi, nemojte misliti da sam ja glup, brate. Nego se zajebam, znam da se kaže Katran. Ej, ljudi, brate, to je To za danas. to. Ove reakcije, ljudi, ovo je bilo nevjerovatno. Radit ćemo ja i Dušan više ovakvih videa. Nadam se da... Ako ostavite like i subscribe, ako ne ostavite nećemo. I nadam se da vam se svidio ovaj video. I to je sve za danas. Ćao!